Mari silanjutkan ngoge Yohanes pasal 2 ndai ayat 23 mulai. Yohanes pasal 2 ayat 23 judulna Kerina manusia itandai Yesus. Kulihi kerina manusia itandai Yesus. Bicara kuban karah terus entah cocok karika ndu. Adi anak ndu itandai ndu ngekerinana. Kulihi adi anak ndu itandai ndu ngekerinana ban kam simupus ia. Kerina manusia itandai Yesus ban lalit sadape jadi adila ijadikan arah kata ras kitar toto babailah kami terdauhkan geladungna itandai kami kamu di bata kami singeteh kerinana kami manusia ban kam Tuhan Yesus sinepa kami sekala-sekala. Uga piga-piga enggo ngaku, maka benar pengangkan nanandangi kam. Ajari kami gelah ibas waktu, ngogi kami pustaka si badenda, ngaku pusuh kami. Maka tuhu-tuhu mo Yesus ndai dibatasi nepa kami, ban itandain dunge kami sekala-sekala. Bujur Tuhan Yesus, bersembah kami manbandu, kamu bait Allah, ijadi bata tuhu ringan, kata enggo jadi manusia, jana ringan kami tengah-tengah kami. Amin. Kerina manusia itandai Yesus. Asum Yesus i Jerusalem, ingat ceritana, sanga rumah pertoton i bersihkan Tuhan Yesus. Asum Yesus i Jerusalem i baswari raya Paskah kalak Yahudi enterem kalak tekman bana erdandankan tanda-tanda sengget si ibahana. Tapi Yesus latek nandangi kalak sebab kerina manusia tangkas itandai Yesus. Labu perlu kalak nuriken karena manusia man Yesus. Sebab yeteh Yesus nge kai silit ibas pusuh manusia. Telu kalimat sekalian des coba syukuri. Entah banci karisidat kata di bata si oge sekali nari asum Yesus i Jerusalem i baswari raya Paskah kalak Yahudi enterem kalak tekman bana erdandankan tanda-tanda sengget si ibahana. Satu kalimat uga maka banci kalau enda tekman Yesus ban idah kala enda tanda-tanda sengget si ibahan Yesus nuduhkan. Maka si ibahan ni laban cilang menggambarkan ia di bata singguruh i surga narindai. Si pemenang gonde si begibas pasal 2 bersihkan rumah pertoton. Maka nina bersihkan rumah dua indah ban gara pusu Tuhan Yesus nginin rumah pertoton dai nina enda rumah bapangku mama ngati kala alu kuasa kai maka nak banci baginda ia rawana encegel lalit sada kalpe penguasa bait Allah pang ngabatisa. Maka sangat kaya kekari Tuhan Yesus ni nandain cagi keke Yesus teringat mengajar-ajar.
Uga kade banci tek singgo sioge kita saja. Ijenda kata kena tek man bana erdandanken tanda-tanda sengget si ibahana. Lah itu rikin tanda-tanda sengget kai si ibahana selama ia i Jerusalem. Langa kita sih jengu gesa. Tapi alasan kala enda tek man Yesus ngidah kai si idalan kena arah tanda-tanda sengget merbanca kala enda ngaku jana tek maka Yesus enda me anak di bata singgurih i surga narindai. Tapi kubaba kita sitik ben lenga jumpa kita sadape mujizat iban Tuhan Yesus. Kari kupudi banci si ida. Si gendek jende kata kena asum Yesus i Jerusalem ibas wari raya Paskah kala Yahudi enterem kala tikman bana erdandanken tanda-tanda sengget si ibahana. Terangi ersinal sali tengah kegelapan maka melala idah kala kemuliaan dibatandai ibas Yesus rebanca ia erkini teken. Tanda sengget singgo dung sioge kita tanda sengget ikana sanga kerjar demu bayu enter murid-muridna tek man bana maka ia mesin palangit rastoni. Tanda-tanda sengget si deban nalangasir si oge. Maka banda si pedaskan kunin kupudi tapi si gendek si ukuri kita lebih uga ban Yesus maka banci kala enda tek man bana. Maka karir kita uga kaban Yesus man bangku maka banci aku tek. Bicara si ulisi si tiknari kuga nge Andreas kandu maka banci ia tek man Yesus. Dung nakari kata kena mentes man seninana Simon Petrus. Maka nina Miss Andreas man Simon Petrus. Kami enggo jumpa ras Mesias Raja Penampat si ijanjikan di bata. Enda me itandai Andreas katakan naman Simon Petrus. Menjaga sange Simon Petrus perih. Miska itu kari Yesus gelarna. Gelar nu jadi Petrus batu karang. Itandai naka ise Yesus ndai. Rikape Filipus kape ngukatandai na maka enda masih tersurat ibas kitab nabi-nabi bagai peres kitab Musa mekaken Yesus ju anak Yusuf inasaret nari. Langali mujizat je terjadi. Maka terakhir kali rekame kari uga ka Yohanes Pembaptis bancikat seutek man Yesus gendwari enda enggo sebegi uga carana maka masing-masing kala enda banci seutek nina ijenda ituriken na soal jalan na banci kala tek asum Yesus i Jerusalem ibas wari raya Paskah kala Yahudi enterem kala tek man bana erdandanken tanda-tanda sengget si ibahana. Jadi tanda sengget ndai mbabayi kala silit Jerusalem banci ngaku maka Yesus me anak di batae. Adina Paulus uga makana banci tek Paulus man Tuhan Yesus akapndo. Si pindahkan gelah ula kari sangkot kal kita. Si tambah sitik luas pengangkanta. Kau akap mintas jawab ndo. Uga makana Rasul Paulus banci tek man Yesus. Itu hendulah terbelakang na Rasul Paulus. Ibunuhna Stefanus. Sanga mati Stefanus PIJ iya. Sanga berkat Athena ku Damaskus gelah kerinana sing ikutken Yesus banci itamaken ku penjara. Uga ka andu carana
maka Rasul Paulus banci ngaku, maka Yesus Mesias anak Allah, juru selamat, si enggo ipadankan di bata, Yesus ndama keturunan Raja Daud. Kuakaplah banci lang nindu, ijumpa Yesus iya, terang matahari ilangit nari, ndabuh mu Paulus, jaginina, o Saul, engkai maka aku iya ayak ndu. Reh nina Yesus, aku kap siaya ayak ndu Reh nina isekin kam Tuhan, aku kap Yesus kalak Nasaret, si ayak ndu Bagaimana carana Paulus? Maka banci ia ngaku, Yesus anak di batas sirih surga nari, Yesus meraja keturunan Raja Daud, Yesus Mesias rasi debana, ngobanci itehndo sejarah Rasul Paulus. Uga ia maka banci sirtek man Yesus inggo keke ibasi matenari, cana enggo nangki ke surga, cana kundul arah kemuhen Bapa sini surga. Ajar-ajar asum Yesus di Jerusalem, ibas wari raya pasca kalak Yahudi, enterem kalak tekman bana. Erdandankan tanda-tanda sengget si ibahanna. Jadi ibanna tanda sengget menunjukkan, maka ia dibatasi tuhu kam rasaku, kainge iban dibata, kainge iban Tuhan Yesus, maka banci kam sehtek. Apakah katana kam tek? Apakah kam tek man Yesus sendiri, maka ia dibata si enggoreh kudoni enda, ibanna memujizat, ikuburkan mate jageng gelu ibasi matenari, kaiban Yesus, maka banci kam sehtek. Maka Paulus sehtek, kata kena runtuhkan bait Allah enda, ibas teluari pagi ku bangun, dirinya sendiri kepeken rumah pertotone ijadi bataringan. Asum Yesus i Jerusalem ibas wari raya pasca kalak Yahudi, enterem kalak tekman bana, erdandankan tanda-tanda sengget si ibahana. 24. Tapi Yesus latik nandangi kalae. Bancing kita tikman Yesus, tapi Yesus latik man bantah. Tapi Yesus latik nandangi kalae, banci belala eksigesena, tapi ulan nendoksa. Tapi Yesus latik nandangi kalae, sebab kerina manusia tangkas itandai Yesus. Enda kuakap sadanari banci si jima. Tapi Yesus latik nandangi kalae, sebab kerina manusia tangkas itandai Yesus. Kam ras aku tangkas itandai Yesus. Makandai kuban arah datas adi anak ndu itandai ndu ngekerinana. Adi anak ndu itandai ndu ngekerinana. Tapi Yesus latik nandangi kalae, sebab kerina manusia tangkas itandai Yesus. Nindu kari ceritana berikutna, entah nindu arah lebih, uga tangkasna kerina na sirihman Yesus itandai nakal sekala. Pasal telu karing gue mulai skala jemu kari idahnu reh Nikodemus kelebe Tuhan Yesus, tapi itandai Tuhan Yesus jelas Nikodemus iseya. Masuk kari pasal 4, jumpa kam perempuan Samaria, tangkas kal itandai Yesus ise perempuan Samaria. Rasa terus naku pudi, engkai maka tandaina, ban aku ras kam tinepana, aku ras kam
ia nepasa kita. Maka pangkal Yesus ngatakan tapi Yesus latik nandangi kala sebab kerina manusia tangkas itandai Yesus. Ayat 25. Labu perlu kala nuriken karena manusia man Yesus. Sebab itu Yesus ngekai silit ibas pusu manusia. Gue banci yang dah si begi. Maka bas toton tak. Aku suruh aku bagi kalau ertoto. Ertoto mia. Tuhan Yesus sianuah. Mulala kal dosana. Mulala kal jimatna. Sekal gutulna. Layar minggu-minggu. Maka sampatilah media sitik. Babalah ia gelar minggu. Kau akak bicara begitu Tuhan Yesus. Katakan nama kata endah. Labu perlu kalak nurikan karena manusia man Yesus. Sebab itu Yesus ngekai silit ibas pusuh manusia. Kalau man laporan kentah kugagia keadaan manusia. Ban itu ngekai si ibas pusuh ndundai. Teh ngekai si ibas pusuh kuenda. Ngkai. Ban iya ndu besi kita. Tapi apakah Yohanes terlalu berani? Ayat 25. Labu perlu kalak nurikan karena manusia man Yesus. Sebab itu Yesus ngekai silit ibas pusuh manusia. Lakak dulit perpayona. Di bagian tengah kita ngelaporkan kejahatan manusia. Ban itu Yesus kerinana kasih bas pusuh manusia ndai. Engkai maka tak kena bas pusuh manusia ndai kai kerinana. Ban ia sinepa iya maka tekna kerinana pulungenna ugajel masindai. Maka ndai dah handuk kuteh kam iteruh batang aranina Tuhan Yesus. Kopi dengan Filipus di lokam kata. Itehna kerinana pusuh manusia. Andreas, ija akam tadi guru katanya. Iteh Yesus kaibas pusuh Andreas. Mari ninlah gelah ijah kita cerita. Ban merincu Andreas jumpa. Ban enggo katakan Yohanes Pembaptis. Enda menganak biri-biri si ngangkut dosa doni enda. Payungin dia hati Andreas. Itu Yesus pusu Andreas. Maka tadi ngiaras Yesus papagina. Ngoka Andreas cerita. Enda mesi. Nggo tuliskan Musa mengenai Mesias Raja Penampat Kam rasaku. Itehna pusuhku. Ras itehna pusuhku. Maka ku terus kari mulai. Si idahmu. Itu dikena mepusuh sekala-sekala. Kari idah nduku ga Yesus. Itu kena pusuh Nikodemus. Maka kari jumpa kakam uga itu kena pusuh perempuan Samaria. Pernanden kala Samaria sumur. Simbagas naka teksaka perukuran ajar-ajar. Teksaka perukuran. Tandana ia anak dibata. Tehna kai si bas pusuhndu. Ras kai si ibas pusuhku. Maka ikatakan pustaka si badiana. Tak kari kita bertobat. Labu perlu kalah. Nuriken. Karena manusia man Yesus. Sebab itu Yesus ngekai silit ibas pusuh manusia Alukam nurikan perbulangan ku sikal jahatnya dibatani lupa mana. Anakku yang gutul kal dibatau suruh kaliar judi nidu. Bancing tapi katakan nang ku akak man bandu. Labu perlu turikan duena kuteh ngeugakin anak ndu, kuteh ngeuga perbulangan ndu. Entah kampe kuteh kange ilapor kendu kerinana kejahatan kala. Tapi kejahatan dupe kuteh kange
Bagi ko ka nina Tuhan Yesus maka cocok kala diogen di Yohanes pasal 8. Andai mo ito Yesus kay prokuren. Maingin di Yohanes pasal 8. Iturikin kala enda me kuga jahat na diberusi tertangkap basah dai. Dat kami miar lua-lua maturikan na lakar itahi guru indah teina. Reh Yesus sini saja ia. Tulisina bastana. Engkai makai sini saja, engkai makai tulisina bastana. Labo perlu belas kenduina ku tandai ngekerinana manusia. Ban ku tandai kerinana manusia ugani na Yesus mankala sinuduhi kejahatan di berundai. Ise baskam sila erban dosa ialah pertama menteri di beruenda. Itu Yesus perukuran kalak sing lapundai. Ia pela bolit bedana tingkah lakuna. Maka ngonger mulia kerinana. Medak Yesus, keke Yesus. Oh bibi, ija kerina kalak andai. Itu Yesus perukuran bicara laporkan dupeman Yesus. Mai laporkan kalak andai, menunjukkan maka ia benar. Tapi itu Yesus ngugap di beruenda. Itu Yesus kange kugasi rehendai. Lana sada peje tading. Makanina Yesus, aku pe labu kamku hukum. Mulilah ulanai erban dosa sebab ku tengah kai silit ibas kalak sing laporkan kamdai. Entahlah nabu perlu karisi lapori kalak man Yesus. Banci kak si laporkan lalap kejahatan kalak bagi kalak Parisi bas Yohanes pasal 8. Sebab sekalian nunggu si begi labu perlu kalak nurikan karena manusia man Yesus. Sabab yeteh Yesus ngekai silit ibas pusuh manusia. Silih-lih hendak sioge sebab kita merincukap kenusur ngelapor man Yesus kuga jahat na jelma. Biar kita lakari teh na teta. Tapi sekalian dah katakan agenda. Labu perlu kalak nurikan karena manusia man Yesus. Sebab yeteh Yesus ngekai silit ibas pusuh manusia tandana iya. Adi anak ndu teh ndu kerinana gelarna. Lah perlu teman na sekolah ngatakan sa enda anak ndu bagenda lah perlu bantandai ndu kal nge anak ndu ndai malah lakak ndu cocok pe ikatakan teman-teman nandai kadan na sekolah ban itandai ndu kal ngia. Yesus pe kam rasaku iteh nang kai silit ibas pusundu iteh nang kai sibat ibas pusuhku maka kariku belakang sioge meenda iteh Yesus kerinana pusuh perhatian manusia maka lanai pernah la perlu maka talanai bu perlu si cekura ki kala ilep-ilep Tuhan Yesus si katakan kerina kejahatan na kuakap nina Yesus man bantah labu perlu kalak nurikan karena manusia man Yesus. Sabab yeteh Yesus kai silit ibas pusuh manusia. Ban ia medibata maha tahu kerinana. Bertutup kita. Sekalian nanggu itandai kami maka Yesus ndai. Iteh ndung kerinana kai silit ibas pusuh kami. Metandana kam sinepa kami. Metandana bas kam nari kesah rastendi kami raskula kami. Ban itehnu kerinana maka labu perlu manusia nurikan sesama manusia ban itehnu ngekepeken. Wujud Tuhan kami Yesus yang kami mepedah du endah. Terem kalak te i Jerusalem ban idahna tanda-tanda sengget. Bujur kami pe sangana erlajar. Uga kari carana maka dung nak banci kami sehte.
maka kamu seri surga nari mo di bata ingan kami ersembah jana mulih kakam ke surga tandana kam penduduk surga mido kami gelah kesandu sibadia ngajari kami nalangi rahasia perukurun kami skala-skala ban labu banci ibu niken kami pusuh kami dai iteh ndukal ngekerinana man bandu di bata kami mindo banteh ndu ngekai bas pusuh kami maka beluh kam nambah risa beluh kam berbanca dungna kami banci seh ngaku maka Yesus Tuhan Yesus di bata kami amin.